Nirmala kenyam kanasan content ba rashime ba jaling. Raja banaling gor jagwano dena jisken palpin ko alarmi shalat rewi ke Kenya kwar ni William Ruto ka kwimalka man bawlat kam South Sudanese tin kon tila kwar ke tin kon nyer ka rodin rewi ka South Sudan. En ler kan banaling jan gwasa me sha kweni nene cha general boy cha ja chol ke cha jin vibe re malka man bawlat ka Nairobi lamal South Sudanese ni Carodian kam ne ken charo mo chaja kwen en wala changa bada ka fay de ron kina dara wul jandang ro wan ban lere me ban ja chulin kel kan kono reide ko do danan ban ja linga ja mi jira ma jidit ko subscribe ka mi jira ma jidit ba gore no jin ba bi janwa ba kan eden ko ken ka chuja paru bon en wo jin bi char bi ja kwen pin gwas danan shi lere mi shi jaling railer kan men bu kon ling ngai kona gwan en wo general boy rol nyang en wo jen ramu gor ke re weka so Sudan ko jen gwan ter nenden kontila kwarshit ke kirma yadit kan ne ko ken antama chaje en vibe ke chaje chore mal kamen wala ka Kenya banje kulin kel en wo ngum beto gwas dan we kianga me cholje mi ci security ente keje ko chaje bo kapre wutin wini ngam shiri alaka banje chulen ke ler kana me shirmen shalen gwa samo shala denena shala den wo sha general Stephen Boy rol nyang chaje chol ke chaje vibe ka Kenya a ship mediator Sambio Ramadan en len ke man ta mal pinde man jag mal ko beten wano kam so Sudanese ni Carodian jen wul ke Sumbeyo Ramadan en chol general Byron nyang ka che chol ka wada ba chol je ke warga me sha kame William Ruto Ramadan la president dung Uganda General Byron nyang Ajala Kwar key chairman of the South Sudan People's Movement Ajala Kwar teno and bona me ajen kabamo Ajala chairman key Ajala Kwar no and Major General Stephen Byron Yang chalat no jen bo gwasan wa mal wa jalatin ka Kenya ka Nairobi anamo kel mishala antamen wo bawo en gwasami kuma Kenya ke kwar ndiren kef Kenya kelio President William Ruto ajan lara mongo General Boy rol nyang ber ere malkan mo ko bi malame ba kula gwa jeni sha gorno te karame ba banjor ko en South Sudan be queen kwari be jatok enimi shemal chaben kam nenden ko tela generally ke bondi alon kon ni kairare we ka South Sudan shala den go tela rami bi General Boy rol nyang rami bi General Boy rol nyang bi jo kebre witin wini ka Kenya ci kwar ni William Ruto ci jalat en re warga gamen ci gor ci la do nene ajane kene di alan konti la South Sudanese tente ka gosti dit ketin la kwar ketin kontin nyer karodin ketin te katara karodin mo ka wowo re woj ka Kenya ke ka Uganda te ka re ka Kenya shikan ngudlo te ka South Sudan ku kuje mo ba security dien ba jare aleka atel rammi bran kep ke bran dep en warga mo cha jagor William Ruto ko ngaje je gwano kanir kontin la South Sudanese terka kwari nyir karodian mi charan je gwas dong yide yedande jabat ke dong de rande je kep ba jo yen rewi ka South Sudan chis William Ruto che jala no telarami ba moy karek gwas nanan shaben rewi ka Kenya ajano cha general Byron nyang cha sholan tamma ka kuiko bo gwas malka rewi ka Kenya kan Nairobi shala do amal we rewishin wini ko security cha del ka kelew ene mgoromo ke dob dana de je ganga je chikume Kenya je realika ko tek na chala do baaje yigang ka shola me sholo kuma Kenya ci shol kuma South Sudan ko kene dal kon cha shore wishin wini ke jiter charel kan gwaze dan ba mala ba jo la rewi ke Nairobi ko gorga jeno ba ngaje no gwan mo gwa brama dan men lo de be jawlat men lo gare kuma ka South Sudan ka do de mal de jenang de no je rewi ka South Sudan chala no brama lo de be jawlat den wini ka ba do be dan de mal kam ne kien de je ala keje
ngot kan na wo ka kwengwe ni chala ngo bu nyurten en redul kanamo ajen ler dan inshallah da me en go bi Stephen General Byron Nyang Ramadan en la leader ki kwar dung South Sudan People Movement SSPM chala do jen bore ka Kenya ka Nairobi ko be dolomo be jewo dul kel kani de content chamal chay goro no bi kenelat na me jele dan de linga jen gwasme en Byron Nyang teram bi nyot ka do bana chalat ka je William Ruto mala president dung Kenya ke Ramadan kep kume Kenya kelio ajele dan de linga jen gwasme nyaka ni ko ken ke len sharping mi gjen o shedewo ke derawo ke ngum gujimo ka kwima alga nanen bala rewi ka so Sudan ka do badan cha jen non ka je ke do badan cha go ka jen o ba mal ba jalat kam ni ken ken kwingwini ken neben len sharping gwasamo ajele dan de ko linga jen gwasme mi jira ma jidi ka jen channel me de jogono jen nyaka nasen ko ken ko bleren kon ba non ka en war online tv bi kan chamala shukaya biya takamal bye bye